Бүгін Оштогу Жапалак унаа базарына келдик. Биринчи эле ушу базарга кире бериште оң жакта жайгашкан орус унааларын тартып көрсөтөлү. Жигулилерди, Москвичтерди, Волга, Ниваларды жана башка. Ушул катарда жалаң Россия унаалары жайгашкан. Ушу Россия унааларын көрсөтөйүн. Келиңиздер. Россия унааларын өзүнчө бир серия кылмакчыбыз. Чогуу болуңуздар, бир 15 мүнөттө, Кудай буйрса, көп болсо 20 мүнөттө ушу Жигулилерди, Нива, Москвич, Волгаларды, УАЗдарды тартып чыгабыз. Не болсо ошол туугандар. Мына ушул машинадан баштап атам. Караңыздар. Лада 2003 1.5 объем экен. Мына телефону. Канча дейсиз машинаны? 140 деп атасыз. Мотор ходовойлор жакшыбы экен? Жакшы. Боло турганы канча? Боло турган. 10 түшүп берем. 10 миң түшүп бересиз. 90 миңге бересизби? 130га. 130га. Өзү 140 деп атасыз. Жакшы. 140 деп атат экен, 130га түшүп берем дейт. 10 миң түшүп берет экен. Лада Самара туугандар. Мынанда бир Шоха турат. Российский номерда, кызыл түстө экен. Акабыз канча деп аттыр эми? 06 минип чоң ойгомуз. Кандайсыз, иштер жакшыбы? Канча дейсиз машинаны? 180 бе? 180 миң сом дейт туугандар. Жигули 180 миң сом дейт. Кагаз жок экен, бирок мына жакта дагы бирөө турат, бирок баасы жазылбаптыр. Так, семеркага келеличи. Семерканы көрөлү. Канча дейсиз машинаны, шеф? 320 да таза. 320. Сертификат номери менен 320 миң сом, 15.00 экен, О, терский номер го. Ментовский номер го, 320 миң сом сертификат номери менен экен туугандар. Бул 2010 жылы чыгарылган машина экен. 1.6 объем, 6-7 литр расходу бар экен туугандар. Мына телефон номерин көрүп турасыздар. Ушул 3 номерди жазып туруп, ушуга чала берет экенсиздер. Варианттар бар жокпу? Түшүрүп бересиз. Жакшы. Түшүрүп берет экен. Дөңгөлөктөрү жакшыбы? Полный зимний дейт туугандар. Мына шумка болуп тур машина. 61 миң пробеги менен экен. Так, дальше улантабыз. Кийинкиси. Мына семерка кимдики? Канча дейсиз машинаны? Канча? 170 миң сом дейт. Бул машинаны 2010 1.6 объем экен. Мына телефонун көрсөтүп коеюн сиздерге. 170 миң сом. Жакшы. Салон кандай болду? Жакшы экен, 170 миң сом дейт. Телефонун көрдүңүздөр. Уланта берели. Да биякта эмне машиналар бар экен. Мынанда көк түстөгү семерка турат. Шоха турат туугандар. 06 экен. Бирок ээси көрүнбөйт го. Ээси жок экен. Ээси барларын гана тартып көрсөтөм. Кайсы машинада ээси болсо ошол машинаны көрсөтөм. Мынанда дагы 06 турат. Ак түстө экен. Дискалары титан. Мына жигиттер отурат. Баасы канча мунун, шеф? Баасы 320 миң сом. 320 миң сом. 300гө бересиз. Жылы канча? Жылы 97. 97. Телефон кайсы номерге чалсын? Телефон 05 24. Ушуга? Ооба. Болду. Ишиңизге экен. Так, Нивага келип калыптырбыз. Мына бордовый түс. 2018 литр расходу бар экен. Телефону жазылып турат, чаласыздар. Суктап атыптыр эми. Машинанын баасы канча? Шеф, машинанын баасы канча? Ниванын 550 миң сом. 550 миң сом дейт мына Ниванын баасы. 4 эшиктүү жанында дагы бир Нива бар экен. Мунун ээси барбы экен? Ээси көрүнбөйт. Бул 4 эшиктүү Нива экен. Ва, алейкум ассалам. Шеф, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Чарчабай жүрөсүзбү? Ысыбай. Базар кандай болуп атат? Не алганы келдиңиз? Болду. Ишиңизге кирип. Базар жакшыбы? Бар болуң. Кудай кааласа кечинде чыгат. Мына Нива 4 эшик. 2006 1.7 объем экен. Телефону 0558 87 57 87 деген номерге чалат экенсиздер. Так, дальше. Кайсыны? Жо, 06-ны тарттым го. Так, улантабыз. Мынанда бир копейка турат. Караңыздар. Копейка 1978 жылкы экен. 0226 менен 20-40-50ге чалат экенсиздер. Машинанын баасы канча, досум? Машинанын баасы канча?
250 mayli. Uyqudurverin. 250 ming deydi. 011 tuğanlar. 250 ming deydi. Tak, buna Şoxanın bahası qancha oldu ekan? Sizniki? Bahası qancha Şoxanın? 200 kam var ekan tuğanlar. Gördünüzler ha? 200 kam var. Motor buna jürüp turadi. 06 motor ekan ha? 08 mi? 06 motor ekan. 06 motor buna. Jiguli 06 koy ekan bu yoqda. 2005 18. Telefon yazılmay qolibdi da şef. Telefon aslında. Bundayla aytib qo'ying telefoningizni. 507 09 08 92. Oldu. Çalaveramiz aka. Tak. Qizil tusda buni yerda 07 turadi. Buni da ko'rsatib qo'yaveraylik. 2005 1.6 ob'yom ekan, telefoni buni yaqinroq tortib ko'rsatib qo'ying. Ko'rib turasizlar. Bahasi qancha aka? Bola turanjarını aytay. Ha, to'qot darajarini ayting. 180 bola turanjar. 180. 150 goch. 150 ga bo'lmay qoladi tatam. 150 ga. Densoqlik yaxshi bo'lar. 150 yaxshi emasmi? Bo'laveradi 150 yaxshi. 150. Silashib ko'rasizlar bular og'iz bilan. Bo'laveradi deganday qildi ama biroq qo'l olishasizlar-da. Buni mashinani ko'rsatib qo'yaychi sizlarga. Lada. Ne mashinalar buning oti? Toshbaqaday olib bir boshqacha mashina. 2006. 200 ming so'm ekan. Lada da bu. Qancha buning bahasi? 200 ming. 200 ming mi? 200 ming so'm. Neli bu Lada? Lada Kalina. Lada Kalina. Yo ağa. Tinchlik mi? Tinchlik mi? Buni olisdan turib, "Assalomu alaykum, hurmatli tezkorni ko'ruvchilar" deb men to'g'ri o'tadi. Ne oldu? Tinchlikmi? Yaxshimi? Densoqlar yaxshimi? Issiq o'tib ketdi. Chach qalin ekan-ku. Saç qalınını biroq yerga urib turdi. Ha, peshenaga urib turibdi. Ha. Peshenaga urbayla o. Ko'chada qiz-qizlarning ko'z tiysa kerak-da. Ya Xudoy saqlasin, shunday suqda. Mayli, Xudoga shukr. Shulaşamiz. Shingarga girik. Tomosha. Qana? O'shaqa kiram hozir. Mana Semerkanda tartib ko'rsatib qo'yaylik. 150 ming so'm deydi. 2007 1.6 ob'yom ekan, telefonini chalasizlar. Bo'la turgani qancha aka? 140 ga berasizmi? 140 ga beradi. Semerkan. 06 07 lar ayoy ko'p ekan. Buni yoqda daha bir o'tiradi. Kerak emasmi? Olistab yaqinda boratsam ele salonning ichidan tortpa dedi. Qaysini? Buna tranzitmi? Kelingizlar yaqinroq söylashaylik aka. Gimeysi. 2002 1.6 ob'yom ekan. Nomeri ko'rinib o'tadi sizlarga? Tranzit nomeri menen qancha buning bahasi? 170 kam var. 170 kam var. 170 kam var. Yaxshi. Yaxshi. Söylashadi ekan biz. Tak. Yaxshi. Ulan tavs. Buna keyingi qator menen yurayinchi. Bundan da bir Semerka turadi. Tusi kumush ekan. Assalomu alaykum. 350 ming so'm ekan ha? Voy, 2010. Qanday deysiz? kami bordi. Tushib berasizmi? Odam. Bo'ldi da. Mana tuğanlar. Qarangizlar. Da 75 ming probegi bilan mana bozorga chiqibdir. Patologlar toza ekan, poli toza ekan ha? Shumka bo'lgan bu? Bo'lgan polni. Podkrennikgacha. Polni, podkrennikgacha shumka bo'lgan deydi tuğanlar. Ha, yaxshi. Bo'lishi qancha qo'lga tegish aka? Söylashamiz. Qanchaga söylashamiz? Chalsa, o'sha qarab bir mashinani ko'rsa, mashinani